Ia e momo lava ona si le veinga ma le faafetaile atua, a wau le avanua lava le ma whai ona o whaaso atu la Molimau. O te fia Molimau atu e moni ma le whaamaoni le ne ekalesia. O le ekalesia Iesu Keriso o le aupa i o aso ngata ai, wa pau lava le ekalesia moni o le tama o langi o toefuatai mai le fonga ele ele. O te Molimau atu, sa toefuatai mai le atu tuanga o le tale Iesu Keriso i ala mai si profeta Yusuf Samita. O te iloa o Iesa i ai lava le tama o langi ma lona alo pele to atasi o Iesu Keriso. Mai ala mai na tae a matungo fie, sa mawhai lava ona toitu inatu fo le pule ma le mana, ia Yusuf Samita e vemas profeta ma toefuatai mai le talalelei sa whapenana le lua mai le langi. O te Molimau atu, o ne ekalesia o lo taita ia fo is profeta soifua o Russell M. Nelson, o lo iati ia ki o le pule o le pristua uma, ini am whaioni ia taita ia ne ekalesia tu sai fo i malfina ngalo o le tama o langi. O te Molimau atu, o lo soifua Iesu Keriso, o ia o le tatu whaola, o ia o le tatu tongiola. Ia ala mai lona tongiola ma whain tatu fo i atu le tama o whaalangi, ma mau whaatasi ma le tatu ainga. Ia ala mai le tusia mamona o te iloa e ma whain tatu whaalata atu ia te ia, a o tatu whaatino, ma mulimuli atu fo e faatuanga, ma mtau whaavai lo o iai tonu. E lai masuk masalo salo, e moni ma le whaamauri ne ekalesia mai ala mai lo misiona, sa mwhaina o vaaya le toa tele i o te ngata talia mai le talalei Iesu Keriso, ma paptiso i le ne ekalesia i ni mwhaina atu ulu whale mai i le ala sao ma lau titi e tau atu le tama o langi. O la Molimau pu lava lea, o te whai ai le suafa o le tatu o li ma le tatu whaola Iesu Keriso. Amen.